יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berangkat ke New York untuk menghadiri sidang umum PBB pada Rabu 24 September 2025 malam. Berangkat ke New York City, Perdana Menteri Israel mengatakan dia akan menggunakan pidato sidang umum PBB untuk mengecam para pemimpin dunia yang mengakui Palestina. Diagendakan Netanyahu akan menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB pada hari Jumat 26 September 2025. Ia akan bertemu dengan Trump di Gedung Putih pada hari Senin. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan pada hari Rabu bahwa pengakuan Barat baru-baru ini terhadap negara Palestina yang merdeka tidak akan mewajibkan Israel untuk mengizinkannya menjadi kenyataan. Masalah negara Palestina dan pengumuman pengakuan dalam beberapa hari terakhir dari negara-negara termasuk Inggris, Prancis, Kanada, dan Portugal diperkirakan akan mendominasi pertemuan Netanyahu dengan para pemimpin lain di sela-sela Majelis Umum PBB, serta pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada hari Senin. Pada hari Minggu setelah Inggris, Kanada, dan Australia mengumumkan bahwa mereka akan mengakui Palestina yang merdeka, Netanyahu menuduh para pemimpin mereka memberikan hadiah besar kepada Hamas, tetapi mengatakan bahwa Israel akan menanggapi langkah tersebut hanya setelah dia kembali dari Amerika Serikat. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.